yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu xawaafa sadeen duraa keessatti saysakuu fi huccuu harka jalaan fudhatuun ni barbaadama yoo xawaafa sa'yiin boodan dhuftu ta'e yoo xawaafa dhufaa booda kan sa'yii godhu taate sa'yii fi huccuu harka jalaan fudhatuun ni barbaadama yoo kan xawaafa ifaada'aa booda sa'yii godhu taate isaan lamaan xawaafa ifaada'aa keessatti godhu'uu lakkisa saysaka keessatti wanni je'u اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا معنى نساء يا رب وانن أن هجت لخنا حجي قبلمتو هجا غلطة قبض دلي أرارمتو قد جتشو أمو طواف أفرم بودا كيستي هنسيسخو suuta deema afran boodaa keessatti wanni je'u rabbi اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار معنى نساء يا ربي ناف أرارمي رحمتنا قدي دليوكا چبو أتبيتو ناديس أتي جبا أرجع يا ربي الدنيا آخر أتي وان قارينو كني جتشو دعائي تنا طوافا هند إسئين فتون نبربادما حجر الأسود ننغتون أكسما ركني يمن أبتون طوافا هند كيستي بربادم هاتيو أري كيستي irra barbaadama hanga xawaafatti jiru hunda waan fedhu rabbi kadhatuun akkaan barbaadama waan diini fi addunyaadharraa takka duniyaadharraa jaalatu lubbuu isaati fi nama jaalatuu fi nama islaamaa hundaaf guutu'utti kadhatuun ni barbaadam yoo namni tokko du'aa'ii godhee kuun jalaa aamiin je'e sharxii nama hin tashuushnen ni taya du'aa'in bakka hedduutti qeebalamti bakkee sanirraa takka bakkee du'aa'in keessatti qeebalamturraa xawaafa keessatti multazami bakka beyt irraa multazam je'aniin biratti mancarooraa jalatti ka'baa keessatti zamzam biratti safaa fi marwatti hoggaa sa'yii godhan maqaama Ibraahiim duubatti arafaa keessatti muzdalifaa keessatti mina keessatti hoggaa boolla sadeenitti dhagaa darban bakkootii tana hundatti du'aa'in ni qeebalamti yoo niyyaan tolti xawaafa keessatti qur'aana qara'uun ni barbaadama du'aa'ii
nabi qara'aa nuun je'e yoo taate malee qur'aana qara'uutu caala. akkasuma xawaa keessatti nabirratti rahmata buusun waan gaari. saddeetayfaa xawaafa torban wal faana oofu'uutu gaari. yoommoo adda baase ni gayaa haa tayuu jalqabu'uutu irra caala. hanga makka keessa jiru hanga makka jiru qur'aana qara'ee buusu'uuf tattaafata godhuu. saylaffaa wanni akkaan barbaadamu qalbii takkaan adabaan xawaafa keessatti nyaatu'uu fi dhuguun ni jibbama. dubbatulleen yoo dubbii gaarii taate malee tan akka waan gaarii itti nama gorsanii waan hamtu irraa nama dhoowwuudha yoo taate malee. san yoo taate hin jibbamu. sanuu yoo hisaabarra hin dheeratin. ammas hoggaa xawaafan quba walitti diruun ammallee qaqqa godhuun ni jibbama akkuma salaata keessatti jibbamu. ammas hoggaa fincaan yookaa udaan nama mudde xawaafun ni jibbama akkuma hoggaa hawwiin nyaataa takkaa dhugaatii namatti akkaan jirtu xawaafun jibbamu. hoggaa xawaafatti jiru waan laalun hin geenyerraa ija isaa dhoowwu. kurnaffaa eega xawaafarraa raawwatanii raka'aa lama salaatun sunnaa akkaan barbaadamu. raka'aa lamaan xawaafaa kana maqaama Ibraahiim biratti salaatan. yoommoo rakkoodhaaf dadhaban bakkuma namaa mijjooytetti salaatan. raka'aa duraa keessatti suuratul kaafiruun qara'an. lammeeysaa keessatti suuratul ikhlaas qara'an. irra caalan bakka sunnaa xawaafaa itti salaatanii maqaama Ibraahiimi eegasii hijri Ismaa'iili eegasii haramuma eegasii bakkuma namaa mijjooytetti. sunnaan xawaafaa waan namichi jiruun hin dabartu. namni kira'aan nama xawaafsisu nama isa kireeffatirraa salaata. wanni gaarin hogguma xawaafan hunda xawaafa san booda raka'aa lamaan tana salaatu. ammoo yoo xawaafa hedduu xawaafee eegasii xawaafa hundaaf adda addaan raka'aa lama salaate ni taya. yoo xawaafa hundaafuu raka'aata lama qofa salaates ni gaya. akkan reefu je'e raka'aa xawaafaa lamaanirraa kan duraa keessatti faatihaadha fi suuraa kaafiruunati qara'a. kaan keessatti faatihaadha fi suuratul ikhlaas qara'a. kun kaa irra caalu yoo dadhabe suuruma biraati qara'a. duuba yoo halkan salaate qooqa ol fuudheti qara'a. hanga nama dhageeysisutti hanga nama hin tashuushnetti
yoo guyyaa taate qooqa qaqqabateeti qara'a hanga lubbuma ifii qofa dhageessisu takkatti yoo eega xawaafarraa raawwate salaata fardi'ii yookaa sunnaa biraa salaate sanumaatu sunnaa xawaafarraa bakka dhaabbata eega salaata sunnaa xawaafarraa raawwate du'aa'ii godhatuun ni barbaadama du'aa'ii asitti qara'anirraa takkaayuu je'amturraa takka tana اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئتك طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك وأنت مننت علي بذلك فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير وإنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وأنك تعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي وأرضني بما قضيته علي معنى نساء يا رب تن بيتي تخبجاك أبد مسجد خي كان خبجاك أبو من خي كان خبجاك أبو أنس قبرتش خي ilma gabricha keetiti amallee ilma gabrittii teetiti dilii heddu'uunan sitti dhufe bakkeen tun bakka namni ibiddarraa sitti maganfate bakka namni ibiddarraa sitti maganfate dhaabbate balleessaatiyya hundanaaf araarame ati kan dilii namaaf araaramee rahmata namaa godhu yaa rab ati gabrootan kee gara mana keetii kan kabajaa qabuu yaamtee jirta duuba an rahmata kee barbaadafan ammallee jaalalatee barbaadafan dhufe asuma dhufuu kanaa siitu na badhaase odoo ati na qunnamsiisuu baattee silaa dhufuu hin dandayu yaa rabbi diliitiyyanaa araarami diliitiyyanaa araarami rahmatanaaf godh ati kan waa hunda dandayu yaa rabbi ati waanin an dhoysee fi waanin an mul'isee dalage hunda ni beeyta waanin an himadhe narraa qeebal namaari diliitiyya hunda yaa rabbi ati haajaatiyya hunda ni beeyta waan an si kadhe hunda naa kenni yaa rabbi waanan an qabu ni beeytaa cubbuutiyya hunda naaf araarame yaa rabbi iimaana qalbi'ii tan si kadhadhaa iimaana qalbiitiyya guuti
yaa rab hubantii dhuga'aatin si kadhadhaa yaqiina naa kenni hangan waan ati naaf dabarsite malee waa takka nan tuqanii beekutti yaa rabbi waan natti murte na jaalachiisi jechu du'aa'ii hajarul aswadii fi hulaa beyti'ii jiddu'utti multazam biratti godhatanirraa takka tan as deemtu tana alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'amak wa yukaafi'u maziidha ma'naan isaa yaa rabbi faateeti faaruu ni'mata kee waan ati naa kennite geessu tan qananii ati naa idaate hundatti qixxooytu jechuu bakka tanatti waan fedhe afaan fedheen rabbi kadhata lubbuu ifiiti fi haadha abbaa isaati fi ilmaan isaati fi obboleeyyan isaatiif du'aa'in bakka tanatti ni qeebalamtii